kubor baman kesngi awan lam shipi da unang yalam ni lum jingilang UMLA ka jawai banyatai halori kampenroi hapo ka jawai tau kani ka jingilang ka balong ha ka pratrek Desember ajar absan ha conference hall ha office trai kam jong deputy commissioner West Jantia ha jawai kilayo banyatai ya ki kampenroi hapo ka jawai tau balakli da minister in charge sport and youth affairs Shri Wailat Mikishela ka jinyatai ka bakan thop nadu ka jing dheng kali ka jing penjaklia ka jing ban khoj ya ko mentadu bat kiwe ki kampenroi Hakate ke jingalang le dolang Deputy Commissioner Shri Abhinav Kumar Singh IAS Sub Divisional Sadar Jawai Smith Bibo Tolu Kesu IAS Additional Commissioner Bat CEO Jawai Municipal Board Smith D.W. Lingdo District Transport Officer West Giant Hill District Officers in charge Traffic Branch Jawai Police Station Kirang Bachnong Bat Kisketri Jongka Urban Jawai Hadin balawai ka jingilang nakaliang jo uba Wailat Mikishela ulayo pankren hakilat patay kubo tuang niya snap ka jingkren jo Niga jingnya chem yang gue chnong ka ini gue chnong yang kepo juai kantam ya gani da jo ya promo visi o ma hab em ga ni ka forum da ne platform kawa yo la ni chem ne yang yo nga kaung nong ni thmat gue district administration kam jo le gue chnong yo ya discuss ne kan ta ki issue ki wa cha thmat ki wa em hai ni hapo ka sor juai yong i dan ni le the first kan ni meeting yong i gue ko ni si te da bo ile ki agenda gue dia discuss ya chibon di benta gue nang kom kam tam kamon ni benta kan ga waste management chep gue yo ni issue gue khmat te da ya apili kamon ni tre lang gue chnong kam tam nga kwa chune ni ka bu e kublei le ya ki we chnong bat kam jo le ki nong song chnong po sor juai wa lang bak report na ga juai municipal board ni na CEO da khana ko to wa ki nong chong chung taman ga ni dio suk da bon du da stang de ya ga segregation ka jing pan ya club ya ki chep mo ju wa che wa di dry wet waste and dry waste te kan ni la di rap wi chibon yo solve bi ya kan ni ga ya ka waste issue ha po juai te rang kan le update ki i wa to ka mut kan ni ga nen ta ga landfill le to ka process teman go lai chmat ka te da continuously dang de chem di stakeholder go to thau pat kan jo le dang yang ya kan ni ga environmental yi na ka pollution te dau phai ya ka thang phai ya ka report dang yang yi report te pat kam jo hari nei te le kam TPM kan ni ga order na ka supreme court ne ta ki stray dog wa hapai in to wi lag wi de ya te le da brief ni dia kalami but the initiative for the Chimnagar district administration hadin nete de yoi wato kham tam je ni ka sor tuai yo bi kam man katte to tom bhai he ji to wa traffic congestion te ya katte le nei ni wadem de direct ni ke SDO sadar ka wa mo ka wa pai ni po ka district yong i ko tho ekilat luti de in consultation wa ka police department wa ka transport department but kam jo le begini ki station yong ki taxi station da put meeting je kini ki si to de wa yo tho ekilat luti wa kamon yo ye i pun ease ya traffic congestion the em ki suggestion do de bo gini ko daw implement ni mesti man gowi ki wa ngai scam mo malu malayo reduce ya kini ka problem yong ka traffic congestion ka banyo yaki kubor baman kesngi sumhawan subscribe ya ka channel unang yalam news kublai shibu